Pozdrav svima, ja sam Stefan, autor bloga Saznaj novo. U ovom klipu pričamo o igrici pod nazivom 2048 i o tome kako da sastavite blok 1024. Zašto ne blok 2048? Pa jer istim princip dolazite do još jednog bloka od 1024 i on samo spojite ta dva bloka i dobit ćete jedan od 2048, tako da nema smisla da snimam tako dugačak klip. Inače, ova igra je dostupna iz Android uređaja i preporučujem da instalirate, ukoliko imate Android uređaj naravno, jer se možete prijaviti na Google+, onaj game servis, i postaviti sebe na tabelu. Također možete pratiti svoja dostignuća otključanim blokovima. Evo levo je ta tabela sa trenutnim rezultatima, desno su moji otključani blokovi. Snimam klip na računaru iz nekih praktičnih razloga, tako da ovo gore desno što vidite uopšte nije moj najbolji rezultat. Moj najbolji rezultat je 65-66 hiljada, to sam stvorio na tabletu. Inače, klip sam ubrzao oko 300 puta iz razloga što se potezi ponavljaju, a ja ću pokušati da objasnim princip slaganja što je bolje moguće. Dakle, u donjem desnom uglu sastavljamo najveći broj. Sad, to ne mora biti donji desni ugao, može biti bilo koji god vam odgovara, ali ja sam izabrao donji desni, jer nekako najlakše i navikao sam. I lijevo od njega ćemo sastavljati sve manje i manje brojeve. Sa tim da se, dakle, uskroz donje levom uglu nađe najmanji broj. Prvo pravilo kod ove metode sastavljanja je da u tom redu gdje imate najveći broj, u ovom slučaju je to skroz donji, imate popunjena sva polja. Dakle, ne smijete imati prazno polje. Zašto? Pa recimo ako pomerite tabelu levo, a imate prazno polje, pomerit ćete i taj najveći broj i onda postoji velika vjerojatnoća da se desno od njega pojavi neki manji broj i onda od tog manjeg morate praviti veći broj od najvećeg, što nije nimalo lako, pogotovo kasnije ako imate veliki broj na tabeli. Drugo pravilo je da ne pomerate tabelu gore. U ovom slučaju gore nam je najveći broj u donjem desnom uglu. Zašto? Ako pomerite tabelu gore, ispod najvećeg može se pojavi neki manji i onda iste priča. Ako morate baš da pomerite tabelu gore, dakle ne možete ni dole, ni levo, ni desno, učinite to sa tim da postoji jako velika vjerojatnoća da će se pojaviti manji broj ispod najvećeg ili ispod nekog možda malo manje od njega, ali uglavnom velika vjerojatnoća se pojavi dole mali broj. Šta onda činiti? Postoje dve opcije. Prva jeste da pomerite tabelu levo, kako biste pomerili taj najmanji broj skroz levo ispod onog najmanjeg, ali time rizikujete da se pojavi još jedan manji broj, još jedan i tako krug, dok se ne upetljate i više ne možete više da se izbavite. A druga opcija je da odmah odustanete i igrate s početka. Što ja uglavnom i radim, jer iskustvo mi je pokazalo da se jako teško izbavi iz te situacije. Što idem pomenuti da, znači uopšte ne morate se obazirati na ove brojeve gore desno. Bitno je ovaj donji levi ugao i brojevi iznad njega, znači vam je bitno da u tom donjem levom uglu napravite od najmanjeg broja isti broj kao što je sa njegove desne strane kako biste ga spojili. Kao što smo upravo učinili i dobili 128. I sad ja opet slažem tu broj 32, pa 64, pa 64, što će dati 128, pa ću 128 sklopiti 128, pa 256, dobit ćemo 1024 na kraju. Dakle, to je čitav princip slaganja, ništa teško, samo trebate paziti na taj donji desni ugao i da fiksirate donji desni ugao, dakle, najveći broj. Ja ću sad pokušati, pokušavam da sastavim gore broj 8, što sam upravo evo učinio i dobio 16 i sa 16, 64, kao što vidite, sad se jako lako dođe do broja 1024. Zato držimo najveći broj u donji desni ugao, ali evo sastavljamo sve manje i manje, upravo da bi na kraju jako lako došli do konačnog broja. Sad smo pored 1024 dobili neki mali broj, to uopšte nisam ni gledao koji će biti, nije ni bitno, uglavnom mi moramo tu da dobijemo najveći broj na tabli, pored 1024. I sad levo 64 sastavljamo manji, dok ne dođemo opet do 1024 i spojimo u 2048.